Pozdrav svima! Danas se družimo sa životinjama kojih biste se sigurno preplašili da ih sretnete ovako u šetnji. Razlog tome jer izgledaju kao veliki štakori. No zapravo su vrlo ljubke životinjice, a njihov najveći neprijatelj je čovjek. Idemo doznati o kome se radi jer nas Igor već čeka. Hej, bok. Mislim da bi se naši gledatelji ovako preplašili da sretnu nutriju u prirodi. Pa sigurno bi, jer ljudi često povezuju nutrije sa nekakvim velikim štakorima, misle da su to štakori, pa onda da vide jednog ovakvog u prirodi sigurno i bi. Da, zapravo izgledaju kao veliki štakori, ali u stvari nisu. Pa nisu štakori, oni spadaju u skupinu glodavaca, ali u stvari više liče nekakvim dabrovima, možemo reći, svojim velikim zubima, velikom glavom i jedino što je dosta drukčije od dabrova je njihov okrugao rep, za razliku od dabrovog koji je onako postoji. Da, zapravo to podsjeća na štakore. To je taj dio koji podsjeća na štakore. Vidim da plivaju i da imaju malo jezerce, reci mi oni vole vodu, je li tako? Oni obožavaju vodu i puno se bolje osjećaju u vodi nego na kopnu. Puno su brži u vodi i jako dobro plivaju. Ako ih malo bolje pogledamo vidjet ćemo da imaju plivaće kožice na stražnjim nogama, tako da kao perajama mogu jako dobro plivati. Znaš možda reći koliko dugo kad zar oni mogu ostati pod vodom? Pa u slučaju da se moraju sakriti od nekoga, mogu ostati do 5 minuta pod vodom. Da, to je sjajno. To je dosta. S čim se hrane? Hrane se raznim biljnim materijalom, znači nekakvom vegetacijom, biljkama, korom i sl. Znači, vegetarijanci. Vegetarijanci. Pravi vegetarijanci. Vidim, znaš kaj, gledamo ih ovdje i vidim da se stalno čiste. Pretpostavljam da je njihovo krzno jako vrijedno. Njima je vrlo vrijedno, pošto ih grije. Vrijedno je i ljudima, jer se nekad su se krzno nutrije koristilo jako puno za odjevne predmete. To je jedan problem vezan uz nutrije. Igore, nutrijama je čovjek zapravo najveći neprijatelj. Pa u velikom dijelu svijeta gdje su se oni rasprostranili je. Na njihovom prirodnom staništu od kud su oni došli, znači iz Južne Amerike, postoje razni grabežljivci koji se njima hrane. Problem je u tome što su ljudi rasprostranili ove nutrije po cijelom svijetu kako bi mogli koristiti njihovo krzno. I nutrije su to prihvatile jako dobro, rasprostranile su se na velikom broju staništa, tako da danas imamo dosta problema sa nutrijama. Da, spominje se da je nutrija zapravo invazivna vrsta. Točno, invazivna vrsta koja nije prirodna na nekom području i koristi hranu i znači ono što joj se nudi na tom području, uzima hranu drugim životinjama, jednostavno se razmnožava dosta brzo i stvara probleme. Igore, znaš što sam primijetio? Imaju strašno narančaste zube. Je li to zato što ih ne peru? Nije, naravno. To je kod nutrija jako zanimljivo. Njihovi zubi su vrlo narančasti, možemo reći. To je zbog posebnog pigmenta koji je bogat željezom i on daje u stvari njihovim zubima boju. Zbog toga su zubi i dosta čvrsti i omogućuju im da grizu koru, drvo, stabla i sl. Njima i kao svakim glodavcima zubi rastu cijeloga života. Taj prednji sloj zuba je čvršći od ostatka. Da, znači ta caklina prednja je vrlo čvrsta. Oni, pošto im zubi rastu čitav život, kako ne bi previše izrasli, oni stalno moraju griskati nešto. Ako ništa drugo, onda barem moraju gornje zube od donje, možemo reći, brusiti, tako je, i onda zbog toga dobiju taj nekakav vrlo oštar oblik kojim se mogu služiti kao latom. Mogu surušiti čak i drvo, ako žele. Pa, ako žele, sigurno. Baš simpatične životinjice. Igore, ali reci mi, jel možemo sresti nutrije još negdje u Hrvatskoj, na slobodi? Možemo ih sresti u prirodi, pošto su oni invazivna vrsta. Da. Sad smo i to naučili. Klinci bok, vidimo se idući put.